أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمته ولسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بين حتى روجا قيامته. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا وقتي قوم هم مير چب مهورتي قبريدا أمي بحثاوي بكن. قالي مسلمانا معلومة خدا عز وجل دا قرآن كريم دا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قوتيا موين جآخي خلق عندنا چنكو أصل إنسانا أصل باب ما آدم آخبو خدي تعالى بيجي موين جآخي چكرنا. وفيها نعيدكم أمي جارك دي ويخنا نابا آخيدا. ومنها نخرجكم تارة أخرى جارك دي أمي وجنابا آخي درخن. خدا عز وجل إنسان چكرنا جآخي چكرنا جبوناكو خدا ناس بكن خدا را عبادت بكن عمل بكن. خدا عز وجل دبي أمي وإخنا نابا قبريدا وقتی گم هو کتا ناوا قبری دجی اب جستیم هوتی رزاندن مار و توپشک و حشرات چرمیم هو گوشتیم هو دخون. خدا عز وجل بجارك ديامي وجناب أخي درخن جبونا حسابي كايدي والدنياي وتشعمل كربي أمي حسابي وي بورا بدنا ديتين أجر وعملي باش كربي خدا بيامي مكافاتك قنج بدنوا اگر عملی نباش به خدا عز وجل بخوازي يمهو دي جزاي بخوازي جي يمهو عفو بكي. قال مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي انسان وقتی گو وفات كير وقتی گو مر سي تشت بير دچن سر قبراوي دو جي دوگرهن يك جي بير دميني مال إنساني أهل إنساني وعمل إنساني بير حتى قبريدش. مال وأهل دفقرهن عمل إنساني بإنساني را دكبي قبريدا. أجر كو عمل إنساني يخوش بي قبر إنساني فرح دبي خوش دبي روحني دبي او انسان دوي قبري دا حتى روجا حسابي تسقنتي وتطنقايي ناكشني. اگركو عمل انساني نباش بي قبر انساني ليتي هاف طنق دبي طاري دبي او انسان دوي قبري دا دكبي طنقايي دا و ازيتي دبيني حتى جوهر حسابي. جبروي كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا قبر يان بخشك بخش جنتيا يان جي كورتك جي كورتي آگرا جهنميا. اگر كو عملم هو يخوش بي قبرام هو يبي بخشك بخش جنتي. اگر كو عملم هو نباش بي قبرام هو بي كورتك جي كورتا ايگر. قالي مسلمانا مگو بإنساني رسي تشت دچنا حتى سر تربي ددود وگرهن يك دميني در حقي ويدا حكايتك أمي اي نظمان زلامكي زنگين مالدار نخوش كتبر مرني دا جكوري خورا قوت قو وصيتا ملتبي گورک خوشانی دا
گو وی گورا من پشتی گو از مرم و بیخ لنگی مدا و هی جنوکا مبیخ نتربیدا و یاد دوا من مکتوبک یاس کریا مدانیت جم فلان کس پشتی گو و از وشارتم و تتازیا مراکر هر جم وی جامری مکتوبا گومیاس کری بینا وصیتی منا تیدنا و پیک بینا کرجی گو سر چابا زمان کتی دا وی انسانی وفات کر وقتی گو ششتن و کفن کرن بری گوی بخنا قبری دا کر جمالی را گوت گو بابه موصیت المکربو گوتبو وی گورا من بخنا لنگی مدا امی گورا بابه مجی اخنا لنگی ویدا و جنوکا وی دفن کن مالا جیر گوت گو حیرا تشتکی مهون نکاری بمریر بکی قبری دا گو والله وصیتا بابه منا و اجید خوازم وصیتا بابه خب جه بینم دبی چون جم عالم کی دها مستر یکی گود به ام بیجن چو جم شیخ کی یان چو جم مفتی ویج جر گود گو حیرا گم هون نگاری تشتکی به انسان مریرا بخی قبری دا جغنی کفنی وی کرد دهن دایی دا گو گورا باب خوا نکاری بخی لنگی وی دا باب خوا نکاری تبلی گوری دفن بکی دبی اولو بابی و بشارتن ویجی تعزیه خو پیک آنی و پشتی گو تعزیه وی خلاص بو گو که آیدی بابی من مکتوبک دانی بو جم فلان کس ازی چما جمعی ازی مکتوباوی اینم که چو وصیت لمکرنا دبی وقتی گو چو مکتوب آنی و مکتوب وکر میزان گو بابی وها جیر گوتیا کره من ازانم بسبب کو توصیتام پیک نه آنیا مگوتبو گوری بخنه لنگی مدا جنوکا مدفن بکن تا او پیک نه آنیا تی غمگینی دلیتی کلا لمزانی بو گوت نکاری پیک بینی ایدی کره من ما اب مساج داتا میزی مالیم هفقاسی زحبو ازی هفقاسی زنگین بوم گورک کفن داهی مبخور نبر قبری ایدی امانت بلا مال دنیای تنغرنی بلا مال دنیای ثروت دنیای تج امر خدا دور نگری بمال دنیای نغرها دصونی دا تو عمل خود تند مینن جغینی کفنکی بی بریک بیوا تنگاری بخور بیخی قبری دا بیلرک مگوتتا گوری بخلنگیم دا لخم زانی بو گو تنگاری گوری بخلنگیم دا ادی گلی مسلمانا جوی حکایت جیتے فهمی انسان چه قاسی ایمالدار بی وقتی گو کتا قبری دا جکفنکی بی بریک بیوا نگاری بخور بی قبری دا تشتا گو بویر هر قبری عملی صالحا عملی قنجا عملی باشا ادی گلی مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گلک جارا دچو سر قبرا و تفکرت کر تفکرا مرنت کر و وصیت المجی کریا گوتیا هرن قبرا زیارت بکن جبونا و عبرت جواب بستینن مرن وره بیراوا پیغمبر گوتیا گلک جارا گوتیا مرن البیرا خو بینن انسان کی گو مرن البیراوی به امریا خدا زو ناکی اگر گو به امریا خدا بکیجی یہ همن پوشمان بی یہ توبه کی ادی گلی مسلمانا حقیقتا قبر د دنیا دا مالام هو صونیا د آخرت دا مالام هو یا اولا اگر گوت قبر دا جهم هو خوش بی تشتی گوت پای قبر رو وری یه خوشتر بی اگر گوت د قبر دا جهم هو نخوش بی تشتی پای ویرا یه نخوشتر بی
ادیش برویه که گرک مهو حاضریه که شخور بکی وقتی گو حاضریه مهو هبی مهو کتا قبره دا مهو غمگین نابی مهو سقنتیه ناکشینی اما وقتی حاضریه مهو نبی و مهو کبه قبره دا هنگی قبره مهو لمهو نخوش دبی طاری دبی مهو تید ازیت بینی خدا عز وجل عملك صالح بكي نصيبي متبكى خدا عز وجل قبر ما جمر روحني بكي خدا عز وجل قبر ما جمر بكي بخشك بخش جنتي خدا عز وجل وي عملي قو قبر مهو روحني بكي وي عملي قو قبر مهو بكي بخشك بخش جنتي بكي نصيبي ما وخدا عز وجل زارو کے ما صالح بکی خدا عز وجل دیوباب ما عفو بکی خدا عز وجل رحمة خوا لمریه ما بکی خدا عز وجل الدنيا دجی قنجیب دی ما دا آخرت دجی قنجیب دی ما ومج عذاب ایگیر محافظه بکی خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن